البخاري ثم إلى الإمام القسطلاني ثم إلى الرحيم صاحب هذا المقام الجاد عبد الله وزوجته الوالد أحمد خليل عبد الله إخواني أمواتنا وأمواتكم وأموات الحاضرين وأموات المسلمين أجمعين وغفر الله لهم إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu an ibni Umar. An ibni Umar saking Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma muga-muga paring ridha sapa Gusti Allah anhuma saking karune Sayyidina Abdullah lan Sayyidina Umar. Amin. Annahu satamene Sayyidina Abdullah bin Umar iku salah annahu satemene Abdullah bin Umar iku salah takon hu ing Sayyidina Abdullah bin Umar sapa rajulun wong lanang takon anistilamil hajari saking masalahe ngusap ing hajar aswad istilam anistilamil hajari saking ngusap ing hajar aswad. Faqala mongkon jawab sapa Sayyidina Abdullah bin Umar ra'aitu tau ningali sapa ingsun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku yastalimu ngusap sapa Kanjeng Nabi hu ing hajar aswad wa yuqabbilu lan nyucup ngambung lan nyucup sapa Kanjeng Nabi hu ing hajar aswad. Ra'aitu tau ningali sapa ingsun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku yastalimu ngusap sapa Kanjeng Nabi hu ing hajar aswad wa yuqabbiluhu lan nyucup sapa Kanjeng Nabi hu ing hajar aswad. Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah melakukan hal nikah. Ini sebagai bukti dan dalil bahwa disunnahkan istilam mengusap hajar aswad kemudian mencium hajar aswad. Bagi serah, bagi orang yang tawaf, mon orang laki hukum sunnah, orang bini hukum mubah. Dengan catatan keadaan untuk mencium, untuk istilam mengusap dan mencium hajar aswad nikah sobung gangguan da orang lain tada perbuatan idza mengganggu atau menyakiti da ke orang lain. Sunnah sepeh masalan renggang memungkinkan setiap tawaf istilam kemudian yuqabbiluh mencium setiap putaran aneka Kanjeng Nabi melaksanakan nikah dari rumah istilam gada mari istilam kemudian cucup hajar aswad nikah hukum sunnah bagi orang laki mubah kangge orang bine. Adapun orang bine mun mencium hajar aswad kele ampun jelas kek laki meloloh tada binen sekali umpama memberanikan diri masuk ditambah tak karuan cara hukum mubah. Orang laki baik ayatur oleh mencium hajar aswad kelak dengan catatan sepeh bentada idza melakukan perbuatan idza se nyake de orang lain kata oleh haram hukumah idza de orang lain ka nyongkotaki orang, nyungkaki orang, nyengkol orang, nokol orang. Nah, ini perbuatan
se idza nika, sedangkan idza nika hukum haram, mencium hajar aswad hukum sunnah. Tak boleh bi kolakna. Nah, makanya sunnah nika setiap tawaf. Di luar tawaf insyaallah sobung dalil se ajelasaki Kanjeng Nabi pernah mencium hajar aswad di luar tawaf. Ki adapun montro nyium bae. Setiap tawaf tak bisa. Makanya renggang marena tawaf renggang tro nyium ile cium bae. Tapi sobung mana sobung riwayat Kanjeng Nabi mencium hajar aswad gele di luar tawaf. Nah, maka urutan dalam istilam nika Imam An-Nawawi beliau memberikan urutan sepertama yang peneka istilam dah hajar aswad. Yosab hajar aswad, kemudian istiqbal mencium hajar aswad, terakhir meletakkan deui hajar aswad. Mon mungkin. Jadi ini keurutan sunnah-sunnahnya dalam hajar aswad. Istilam, yosab, kemudian takbil, benar istiqbal takbil, mencium, mari mencium iki peneka nyabe deui neka pelurus dekat hajar aswad. Makanya Imam Nawawi ada istihbabu takbilul hajar al-aswad fi tawaf ba'da istilamihi. Disunnahkan takbilul hajar aswad, mencium hajar aswad nika dalam tawaf ba'da istilamihi, semarena istilam yosab, kemudian cium. Wa kadza yustahabbu sujudu 'alal hajar aidan, kemudian menaruh tempat sujud yakni deui nika isabe dekat hajar aswad juga sunnah. Nika semarena engki peneka semarena takbil, semarena mencium hajar aswad bi ayyadha jabhatahu alaihi, dengan cara menaruh jabhah nika nekanya mana deui esabe ka hajar aswad tempat sujud teh napanya mana deui nika esabe ya atas hajar aswad. Fa yustahabbu ayyastalimahu thumma yuqabbiluhu thumma yuqabbilahu thumma yad'u jabhatahu. Maka sunnah mengusap hajar aswad, mencium hajar aswad, menaruh jabhah kepala tempat sujud neka. Nah, neka dalam kitab Syarhun Nawawi ala Muslim. Jadi urutna senika. Urutna istilam, takbil mencium, kemudian jabhah, wada'u jabhah, nyabe tempat sujud dekat hajar aswad. Nah, apakah tak oleh di luar tawaf pun juga oleh, tetapi Kanjeng Nabi sunnah neka napanya mana bener tak oleh nyium hajar aswad di luar tawaf. Tetapi neka wala ba'sa bi takbilihi bi ghairi tawaf, tidak mengapa mencium hajar aswad tanpa tawaf, tetapi itu bukan kebiasaan daripada orang-orang yang soleh. Adapun mencium hajar aswad niat bertabarruk, mencari berkah, untuk mengetahui untuk mencari keberkahan, yosab di luar tawaf, hanya sebatas nikah. Bahkan Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu ardhah, beliau mengatakan kalau bukan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menciummu, bukan karena aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam menciummu, dan Sayyidina Umar langsung mana ngocak ya dan hajar aswad nika, ini la a'lamu annaka hajarun la tadur wa la tanfa'u. Betoh engkau tahu persis beendria betoh, la tadurru la tanfa'u wa la tadur, beun tak beri manfaat tak beri madarat. Dan Sayyidina Umar, walaula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluka ma qabbaltuka, mun bener karena engkau ngaten lak tibi Kanjeng Nabi ro nyium kaki, engkau tak nyium kaki, sebab engkau tahu kaki beto biasa. Karena neka cium Kanjeng Nabi sehingga beto neka begitu berharga, begitu istimewa karena pernah sentuh Gusti Kanjeng Nabi. Adapun hajar aswad neka salah
Napanya mana salah Hajar Aswad ni ke tak jeleng pote. Salah. Karena keseringan teku bi orang cium bi orang-orang banyak tu sana. Akhirnya jeleng ni ka. Riwayat dari Sayyidina Abdullah bin Abbas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Nazala al-hajarul aswad minal jannah wa huwa ashaddu bayadan minal laban." Pertama kali Hajar Aswad nika epa keluar epa toron dari swarga nika bernona putih sara, bahkan lebih putih dari susu. Salah. Kabir keluar dari suar asyaddu bayadan minal laban, lebih putih daripada susu. Fasawwadathu khotoya bani adama, akhirnya meceleng deka Hajar Aswad kela ki peneka pan berempan kesalak nama nosah. Nah, dari hadits ini bisa kita ambil pelajaran. Betoh sepote karena sering eteku bi orang sebanyak tu sana teti celang. Betoh si asal pote karena sekut eteku eyosa ben eciom ben orang sebanyak tu sana asal pote teti celang. Orang di seneka. Mulai kebanyakan napolong bi reng celeng dia. Asal reng pote, apa orang bireng belurik le jongo tak bersaja. Sebagaimana Hajar Aswad neka putih karena sekut eteku. Fasawwadahu khotoya bani adamah, maceleng pan berempan tu sana manusia anak poton Nabi Adam neka. Maceleng deka Hajar Aswad se asalah putih, bersih, lebih putih daripada susu. Kicik sampai orang pote tadi celeng salah mon bisa abon celeng terus tadi pote le celeng ri apa arak ke pote kek nyelek dek se pote male pote se celeng lemon se pote entar dek se celeng ri apa long se celeng benyaan celeng apa poten situng celeng banyak ada puleng maren Hajar Aswad nika ngak nekem punan ya makana Eki jadi Hajar Aswad nika debun Sayyidina Umar la tadurru wa la tanfa'u inni la a'lamu annaka hajarun, engkau tahu persis ban dia betoh la tadurru tak beri madarat wa la tanfa'u tak beri manfaat. Kau coba setuju dari Gusti Allah benar berarti ngenteng aki ke Hajar Aswad enten saking mantap ada ke Gusti Allah ngudi sampean kan terus apa aroh ngui merah delima bilo gendok pangabur ya capok ria nabeng kapi terus der majaran lengan tamaki kan iya rela yang tamaki merah deli mana ya tabang ban kenge pendong arwah engki Sayyidina Umar mentok iman apa tek keneng ganggu tek keneng yurayu ndak betul ni ngoca inilah lamu annaka hajarun bande betul la tadurru wa la tanfa'u, tak beri bahaya tak beri manfaat walaula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabbalaka mun benih karena engkau ngatelak langsung kanjeng Nabi yuqabbiluka maka engkau tak bakal maqabbal tukang engkau tak bakal mencium beenjan Sayyidina Umar bin Khattab. Nah, jadi sunnah kangkui orang yang melakukan tawaf kemudian setiap putaran iki peneka istilam kemudian mencium, kemudian menaruh jabhah. Mun tak mampu Ustaz, mun tak mampu ki dari jauh bi tongkat. Nah, koncon tongkat setepak ke Hajar Aswad sunah cium, sunah ki untuk cium. Beda tongkat atau kaju osapaki karena tak mampu entar karena pol bereng tongkat. Koncon tongkat cium, mun mampu. Mun memungkinkan, mun tak memungkinkan ya dari jauh. Istilah Bismillahirrahmanirrahim cukup tanang pas cium sini gak boleh iya tak mungkin Hajar Aswad cium setiap putaran kaki orang selemah untuk ibadah haji selama musim haji sulit pak kecuali orang sepan mapan lah oleh karena itu diperbolehkan akan tetapi napanya mana cek sampai pada idza adapun
mencium di luar tawaf ya silahkan, tak apa-apa, tak apa-apa. Engki wala ba'sa bitakbilihi bighairi tawaf, kita apa-apa mencium. Tetapi engki karena kanjeng Nabi ini kata mencium ketika tawaf, karena orang tero mencium tero nyok dan tero napa tero nyium Hajar Aswad nika karena kuaku ngare kiamat Hajar Aswad nika dadi saksi cium sapaan yo sap seraan nika kuaku nyaksee ing ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Kuaku tetapi kuaku nika bahwa Hajar Aswad nika nyakseen ya dan Gusti Allah. Dalam situng riwayat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdebu ya'ti hadzal hajaru yaumal qiyamati lahu ainani yubsiru bihima, bakal datang pagi Hajar Aswad riyah dan kanjeng Nabi ning hari kiamat lahu ainani. Hajar Aswad ni kan di merepat dua, yubsiru bihima bisa ningali kalaban merepat tah, walisanun yantiqu bihi. Hajar Aswad ni juga andik lesan sebisa omong, wa yashhadu liman istalamahu bihaq, benyakseen kangki orang seistilam kelaban hak kelaban bener tanpa beda ida, tanpa nyungkaki orang nyongkotaki orang nokolu aduh dere nih kayak dan Hajar Aswad buahnya orang saya nyak penyak nih sampai ngaltok semercat kongku ya. Jadi Hajar Aswad nih kekuku pangocak di Gusti Allah beri lesan sebisa omong beri merepat sebisa ningale nyakse de orang setoman istilam de Hajar Aswad orang ria mari nyoco bengko waria mari nyo mengko nyo magelak ketika tawaf lah nikah keistimewaan apa Hajar Aswad bisa nyakseen pagi ning ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala pagi ning hari kiamat. Kimun sepena nikah marena semangken nikah sepeh orang kabit peleman dari haji ini kesepe pun Ka'bah sekone tak banyak yang tetap bodoh yang tak mungkin tak ada tak mungkin sombong tawaf ini keterusan ki sepene kasah pesepena neng matof neng kenangan tawaf cuma ampun sangat berkurang nih kejemper nih untuk nyucup Hajar Aswad untuk mencium Hajar Aswad lenggang sae nih bisa lengang nih kampunan orang bine hukum memubah orang laki hukum sunnah dengan catatan tada ida tanpa mepegel tanpa membuat orang lain merasa tersakiti tanpa ida ada orang lain cabuk terbuk tau sakot nyung tau ojo gonggo ketak ceda ke orang mun reng laki beno wah reng bini ongke ketak ceda ke orang pas aduh mangkan ngake orang bini eki lebih utama nyom tanah ngalake neji ya jadi kau hukum memubah nyom Hajar Aswad kan kiring bini tanah ngalake sakapalan kan ngingone sealako iya ngau jilen pos laleng-leng kamar daripada seceleng je cium mak ada ya le indar Hajar Aswad ya repot kak ya lebih anda cek bulang aban jan sebini cium misalake lengki orang bini hormat ke orang laki aku mau wajib bahkan sunnah orang bini ketika orang laki ini masuk compok datang masuk ke compok sunaki mancing hormat ke orang laki mancing mencium tananga menghormati karabuna laki nega sunnah benedung matedung aduh le dateng kan kodung matedung apa payah leso hawa celep tak memungkinkan dung matedung ben guru dan kaulah pernah nafsirin wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub orang se amul jaaki daga Ka'bah yakni sya'airi dinillah tanda syiar agama Gusti Allah yakni Ka'bah seran orang se amul jaaki ben ngegungaki daga Ka'bah
aneka termasuk tanda-tanda orang sedalam atena andi takut ada ke Gusti Allah. Kata beliau, kalau menghormat, mengagungkan, memuliakan Ka'bah yang kita tahu Ka'bah terdiri dibangun dari batu adalah merupakan tanda syiar agama, merupakan tanda kekuatan iman. Lalu bagaimana dengan mencium tangan kedua orang tua? Lalu bagaimana menghormati kedua orang tua, memuliakan orang tua, memuliakan gurunya? Tebun guru dan gaul Al-Habib Abdullah bin Abdurrahman Al-Muhdar. Amul jaki ke beto, Hajar Aswad beto. Ka'bah juga dari beto. Lah guru kau luban manjenengan, abri ilmu. Orang tua kau manjenengan, saya meraja sengingone. Maka menghormat kepada mereka, kepada orang tua dan kepada guru, memuliakan kepada mereka, jauh lebih berhak kita muliakan. Sayyidina Umar pun ada bu. Inilah a'lamu annaka hajarun, kok orang adalah ben betul la tardurru wa la tanfa'u, tak beri madarat, tak beri manfaat. Cuma karena ini kan lambang keagungan agama, lambang Islam, wajib hormati Ka'bah sekalipun dari betul. Wajib hormat dekat Hajar Aswad karena Kanjeng Nabi amul jaki mencium dekat Hajar Aswad. Hajar Aswad betul dari swarga. Lamun reng sepo kul manjenengan semaraja sengengone guru kau leban manjenengan sema keluar dari kebuduan dekat alam seterang benerang, maka keduanya apa nikah reng sepo ban guru lebih berhak untuk muljaki daripada Ka'bah. Kata guru dan kaulah, wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Ki kelero engki kelero mon kabut to bengak nikah mulia tapi kering tua nangap nyerangap tak nyentak lah apa gunana cero semarajer wah nya sengingone sengelairaki ngana ngaji kade cek romoro dengan bangganya maceretah engkau mari nyucup Hajar Aswad tapi melakukan idza mapakkel nyake ka orang apa boleh dek ring sepon. Dengan bangganya menceritakan abon berhasil setiap putaran nyucup Hajar Aswad, tapi tak pernah nyucup kedua orang tua nah, tak nyucup ke guru nah, tak mencium ke reng sepona, tak mencium ke guru nah, apa guna nah? Mencium Hajar Aswad hukum sunnah, hormat ke reng tua hukum wajib. Wajib tak nengkalang ka Hajar Aswad, tak nengkalang ka Masjidil Haram, tak nengkalang ka dekat Ka'bah, mun langkah kering tuh nah, nikahnya oleh karena gak dinto, nikah bab Hajar Aswad, jadi asal pote karena tersentuh dari orang-orang seistilam ben orang setakbil mencium sampai titik celang. Nah, dari hadis nikah bisa kita ambil bahan pelajaran. Pertama, sunnah bagi laki-laki, mubah bagi perempuan. Kemudian dari hadis nikah juga bisa kita ambil pelajaran Hajar Aswad asal pote karena sering yosab di orang sebanyak tu sana sentar ke Ka'bah ke teti jelang. Kemudian menghormat ke Ka'bah aneka hukum sunnah ya karena termasuk lambang agama, maka cek sampai tak hormat dekat kedua orang tua ben tak hormat dekat guru. Karena ring tua ngelairaki kuluman jenengan dari alam rahim dekat alam dunia, sedangkan guru melahirkan kuluman jenengan dari alam kebuduan, dari alam kepetengan menuju alam seterang benerang yakni agama Islam. Maka tak ada selebih berhak hormat, cium, hormat istilah salame, hormate, ciome melebihi daripada hak kedua yakni orang tua ben guru kaula ben panjenengan. Matur muga tete ilmu semanfaat. Matur muga insyaallah kaula panjenengan bisa ngelaksanakaken ibadah haji atau umrah. Amin Allahumma amin. Adapun sunnah agak dinto baik bagi orang yang haji atau bagi orang yang umrah ya aneka setiap putaran disunnahkan ingki peneka istilam, kemudian takbil, kemudian wad'u jabhah. Istilam ngusap mencium Hajar Aswad, kemudian wad'u jabhah nyabe deui mun memungkinkan. Tak memungkinkan berarti kelaban tongkat
kajuh koncone ciyo mau nonton isyarah kalau bentanang masa pagi dari jauh angkat tangan lurus Hajar Aswad kemudian takbil cium mereka disunahkan setiap putaran. Adapun faedah-faedahna sunnah bagi laki-laki mubah bagi perempuan kemudian menghormat kepada Hajar Aswad yang kita tahu dari batu maka cek sampai pakala hormat dereng sepona benda kekuruna karena keduanya ini kasih lebih berhak untuk kita hormati karena yang sepo saya ngeleraki dari alam rahim ke alam tunya sedangkan guru melahirkan dari alam kebuduan ke alam si terang benerang yakni agama Islam termuka titik ilmu si manfaat wa anhu kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza tafa tawaf al-awwal wallahu a'lam bis-shawab. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatik sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatik wa midada kalimatik kullama dhakaraka wa ghafala an dhikrika wa dhikrihil ghafilun. Allahumma salli أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا لنا وقرابات لنا في ديننا ما للكتر أنثى وذكر رب وفقنا وارزق الكل حلالا دائما وأخلا أتقيا علما نحظى بالخير ونوفى كل شر. ربنا واصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر وأنت أكرم من ستر. وصلاة الله تغشى المصطفى من والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الأهل الشرفاء وعلى الصحب مصابيح الغرر. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن في رضاك ولا تولينا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. فحسبنا الله علي العظيم. صلى الله على سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين. فادل حضرة حبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء المرسلين صلوات الله عليهم أجمعين كافة الأولياء والشهداء والصالحين ما كانوا أحلت أرواح من مشارق الأرض المغاربها وبرها خصوصا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وابن عبيد الله وسيدنا علي بن علوي خالي عقسم والبقي المقدم جميع ساداتنا لبعلوي فخر الوجود شيخ أبو بكر بن سالم وكعاق بن سالم قد بالرباني سنة الشيخ عبد القادر الجيلاني سنة الشاذلي والمؤلف هذا الكتاب الإمام البخاري والإمام القسطلاني قد بالأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس والشيخ علي بن عبد الله بارس
ثم إلى روح قطب الباهر الحبيب عبد الله بن حسين بن طاهر وأخي طاهر ثم المقدم ثاني عبد الرحمن السقا وولاد عمر مهضر وإخوانه الحبيب عبد القادر بن أحمد جدة الحبيب العلام محمد بن علي بن عباس الملكي وأخي عباس الملكي ثم الحبيب علي كويتان الحبيب محمد بن طارق الحداد والحبيب أبو بكر قرسي والحبيب شيخ بوتوبوتي والحبيب عبد الله بانجل والحبيب عبد الله الحداد بانجل والحبيب حسن بهرون والحبيب جعفر بن شيخان السقا والحبيب علوي بن سقا والحبيب هادي بن شبكر بن سالم والحبيب عبد القادر بن سقا والحبيب عبد الله بن عبد القادر بن أحمد بن الفقيه والحبيب صالح بن صحيح تنقل والحبيب موسى بن هادي الحامد والحبيب هادي بن عبد الله الهدار والحبيب محمد الهدار وأصول مفهوم ثم إلى روحك هجي جاسم نور سالم وزوجته وكي هاشم رافي وزوجته ثم لك يا عبد الله محسن بن هاشم وزوجته ثم لك يا حجي عبد الحليم بن جاسم ثم إلى رك يا حجي معروف عارف وأصولهم وفروعهم ثم إلى رسول بهذا المقام الجد عبد الله وزوجته الجد برهان وزوجته الوالد منير علي وزوجته الوالد أحمد خليل عبد الله وإخوانه أمواتنا وأمواتكم وأموات الحاضرين وأموات المسلمين أجمعين أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة وأن الله يتوشهم بالرحمة والمغفرة واسم الجنة ويختم لنا بالحسنى في خير ولطف وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. الضالين آمين. ربنا تقبل